wonke umuntu ubingelelekile. Amen. Ngiyabonga abazali ukuthi namhla uNkulunkulu angiphe leli thuba lokuthi intoma la ngikhulume ngaye. Kubalekile ukuthi ngofakaze ukuthi ngisindisiwe Jesu Kristu uyinkosi nemsindisi empilweni yami. Lokho kubalekile noma ngabe isikhathi sinani kangakanani, lokho kubalekile. Hallelujah. Asiyene encwadzini ya Matthew chapter 16 siyoqala kufunza ku verse 13. Matthew chapter 16 siyoqala kufunza ku verse 13. Siyavumelana sonke kusasa @5 siyaqala. Hallelujah. Labafika kubatho sithola ngendlela. Matthew chapter 16 siqala kufunza ku verse 13. Hallelujah. Matthew 16 verse 13. Jesu wasuka lapho waya eveni leliseduze nedolobha laseKhasariya Filipi. Lapho afike wabuta abafunzi bakhe wathi, "Bantu bathi indvodzana yomuntu ingubani?" Baphendula bathi, "Labanye bathi inguJohane uMbhaphatisi, labanye bathi ingu-Elijah, kanti labanye bathi inguJeremiya noma ingilomunye nje webaprofeti." Wababuda wathi, "Nine-ke nithi ngingubani?" Simon Petru waphendula wathi, "UnguKristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako." Jesu waphendula wathi kuye, "Ubusisiwe wena Simoni waJohane, ngoba lokho awukembulelwa umuntu, kepha nguBaba losezulwini. Nami-ke ngithi unguPetru, etukwaleli dwala ngiyawulakha libandla lami, nemandla ekufa angeke alehlule." 19. Ngiyakunika tikhiya tembuso wasezulwini. Lotakubopha lapha emhlabeni kuyaba kubophe nasezulwini. Nokho konke lotakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini. Sikhulekele. Livi lakho linemandla, livi lakho lingumlilo, livi lakho liphakeme. Uma sowukhona nasiphi na isimo siyalalela. Libusise babenzambama, khulume babe ngathi uyaqala uyaqina. In Jesus name, amen. Sifunzele 20 before start. 20 before start. Verse 20. Yes. Nabo. Ya ngola okunabo. Nabo wabayalisisa bafunzi bakhe ukuthi bangatsheli umuntu ukuthi unguKristu. Wabayalisisa ukuthi bangatsheli umuntu ukuthi yena unguKristu. La sifunza khona bazalwane enzambama, uNkulunkulu ufuna abantu number 1 ukuthi bamati ukuthi ungubani. Number 2 ufuna uNkulunkulu abantu bakhule ekumatini yena. And bazalwane uNkulunkulu ufuna ukuthi bantu bangatshelwa ukuthi Kristu ungubani, kodwa abantu kumele bathi experience lebona ukuthi Kristu ungubani. Sikhona bazalwane lasifunza khona kusita mhlambe labo lebangaladi iBhayibheli, ngoba bakhona abantu le iBhayibheli bangalivakasheli, abanenza abanalo uma nje balibambile balibamba ukuthi bambone ukuthi naye uyaye enkonzweni. Uma fika enkonzweni ahlale esitulweni ulubeka khona la. Uma sivula ugoqe tandla, uma iphuma inkonzo uyathatha futhi ulubeka khona la. Uyahamba uyekhaya, nafika ekhaya uluphosa lapha emntathe lapho uyozala ibone ngesondvo. Akakasalivula akalivuli kwakhe nedi kulithwala. Kusita abantu abanjalo bazalwane lasifunza khona lithi iBhayibheli Jesu uhambe wakhetha abafunzi bakhe, bafunzile abantu-12, wahlala nabo almost 3 years abafundzisa into letinyenti. Lesinye isikhathi bambuta imibuto. Ngikhumbula kuMatthew chapter 6 verse 9 bambuta bathi, Jesu sinasithandaza sibothini, sifundzise kuthandaza.
wafundisa baba wethu wasezulwini athi nibothi baba wethu wasezulwini alingweliswe igama lakho abafundisa tinye for 3 years Jesu hamba nabo mara akababuti lo mbuto ngoba Jesu ufuna umuntu ukuthi aqale abe nebulwadi ngaye number 2 bese uyakhula ekumatini yena uhambe nabo 3 years akababuti ukuthi yena ungubani sekatohamba sekatokhushulelwe ezulwini lithi iBhayibheli wababitha wabakanye nabo wathi aseningitsheleni na bantu bathi indvodzana yemuntu ingubani sikhona bazalwane bantu bathi indvodzana yemuntu ingubani bayabala bathi hey uJohane hey Jeremiya hey Eliya hey bambalo ukuthi Jesu ngiyayiva lenkulumo ngathi ngiqalele ekhashane ngathi ngibude emzweni kakhulu uyajika ukubona uthi Jesu kubo nineke nithi indvodzana yemuntu ingubani sikhona bazalwane ngoba Jesu akafuni kuba nebantu lebamkhonzako kodwa bangamunderstand ukuthi ungubani sikhona bazalwane Jesus ngoba nanamhla naloku bantu abanye basajijekile ukuthi kanti Jesu ungubani akhona emabandla nawuthi uyafika kuwo uve bathi thine asikhona thine nomfana thine sikhona lobabe bakhona laba lebakhona lomfana walobabe thina sikhona nomfana sikhona lobabe babita Jesu ngemfana sikhona bazalwane kunabantu abasanza ngena bazalwane singanishaye surprise sifunze encwadini ya Luka chapter 16 sifunza from verse 13 lithi ngeBhayibheli Luka nje ngokumethi Matthew 16 sicala fuza verse 13 Jesu bazalwane akasingumfana waNkulunkulu sikhona bantwini lisi iBhayibheli encwadini ya Isaiah chapter 9 verse 6 lisi iBhayibheli ngakho ke sine sidalelwe indvodzana listen live lendvodzana iyawubitwa ngekuthi ngumeluleki losetuluka konke iyobitwa ukuthi nguNkulunkulu lonemandla onke lisi iBhayibheli umbuso wonke uyoba semahlombe akhe likhuluma ngabantu bantwini likhuluma ngaJesu ukuthi Jesu uyobitwa ngekuthi uNkulunkulu samba sonke bazalwane Jesus asiyeni kuIsaiah asiyeni masinyane Isaiah singene nje kancane kuze kusibazalwane kubalele ukuthi lo muntu omkhonza umqonze ukuthi ungubani Isaiah chapter 9 verse 6 ngobe sine sidalelwe umfana yes siphiwe indvodzana yes umbuso uyawuba semahlombe akhe yes uyawuthiwa ngumeluleki yes lomangalisa yes uNkulunkulu lonemandla yebo ubabe waphakathi yebo inkosi yekuthula asasinagijime uthi Isaiah uyaprofeta uthi ngobe thine sidalelwe sikhona bazalwane uma ulifunza kahle leBhayibheli leSwati alisho ukuthi siyodalelwa lithi sidalelwe uma ufunza kule English lithi because a child is born a child will be born akona ma version nalahlekile as a child will be kodwa lelithi a child is born sidalelwe already bekakhona that is why in Genesis chapter 1 verse 26 athi asende bantu babe ngumfanekiso wethu basifunde bekukhuluma yena uNkulunkulu akhuluma ngekuthathu bakhe labanye bayadideka nasifika lapho before sidlula bazalwane nginokubuta abantu ngithi kwenteke kanjani ukuthi umuntu loyedwa abe nevoice yokukhala abe nevoice yokujabula abe nevoice yokuva buhlungu umuntu ayedwa sikhona abantweni ungambona
umuntu okwatile noma akhala le voice yokhala akusile voice lekabanayo nakajabulile nanabusweni uma akhala akafananga lekasajabulile kodwa umuntu munye sikhona abazalwane ngoba nabanye bakunika umatima ebanderstanding ukuthi sisho njani ukuthi uNkulunkulu munye siphinde sithi unguJesu uphinde ungumoya ngcwele sisho njani ukuthi nyalo ukwatile siphinde sithi nyalo ujabulile nyalo ubuhlungu kodwa uyi-one uphaza ukuthi uyi-one uyakhona kuba sesimeni lesithinte ube sesimeni lesithinte ube sesimeni lesithinte sikhona abazalwane so Jesu lesiBhayibheli sidalelwe already ukhona Oh yes. uyini lithi uyawuthiwa ngumeluleki nomangalisako a wonderful counselor umfuthi incwadi yaJohn lithi Jesu Kristu kube moya ongcwele is a wonderful counselor ngalamanye amagama Jesu akasingumntwana waNkulunkulu kodwa unguNkulunkulu qobo lwakhe lithi iBhayibheli uyawuthiwa ngumeluleki nomangalisako ngoNkulunkulu lonemandla ngoNkulunkulu hayi ngumntwana kaNkulunkulu ngoNkulunkulu nangala koBhayibheli isho njalo Jesus. mayina mangalela kanti nangibuka abasele iBhayibheli isho njalo uNkulunkulu lonemandla. lena mamfundisi phela ngami mhlambe le maBhayibheli nangala yakho isho njalo ukuthi uNkulunkulu leyo maBhayibheli asathemba ukuthi nangala yakho lithi uNkulunkulu lisho njalo maye usho njalo ukuthi Jesu ngumfana kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu lonemandla liqhubeke lithini lithi ubabe waphakathi Jesu nguye babe uNkulunkulu Jesu nguye babe uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingilosi Gabriel kuMaria yathi hey wena wesifazane ubusisiwe esifazaneni uyawukhulelwa udale indvodzana uyethembile ukuthi uJesu uyawukhulelwa njani Maria moya ongcwele incwadi yaJohn chapter 4 verse 24 ithi uNkulunkulu ungumoya lithi umoya uyowehlela esibelethweni sakho bese uNkulunkulu umoya wakhe umtimba la esibelethweni saMaria bese umtimba naso ukhulile lithi iBhayibheli waya ehlane eJordani wafika wathola Johana baptisa wathi nakade kumbaptisa Johana lithi iBhayibheli kwavuleka lizulu yakhamisa lizulu walethwa lomunye umoya wayongetelwa kulomtimba kwathiwa lona indvodzana naye ukuthi ngoba ungumntwana but ngoba ngimendile the word father means the one who can reproduce uma khona uma ungubaba sikhazi umuntu lotele so uma uNkulunkulu uyindvodzana yami usho ngoba nomtimba lo wendile kodwa le character lena kulomtimba nguNkulunkulu qobo lwakhe Jesus. angakho bekwenda isensi ngoba Jesu yafuna ukuthi abantu bamade ukuthi ungubani ungazumade ukuthi ungubani uyobalukholwa le dangerous uma usengamade ukuthi ungubani uyobalukholwa le khokhawo that is why abantu abamatiko abanenzaba nemithi abanenzaba nemitudu abanenzaba nabomamnyambo nabotoloshi jamine noma ngombika noshumayela kuphi abanenzaba nemithi abanenzaba natoloshi abanenzaba namamlambo wanyamati kuthumba Jesu mara umuntu nakangamati Jesu uyeva akhulumela phasi mara umuntu lomatilo uthumbani akasabi uthi Jesu sengifuna kunibona manje ukuthi niyayi understand ayilento uthi nina ke nithi ngingibani uyaphendula Petro uthi Petro wena uyindvodzana yaNkulunkulu yosentu wakho Jesu uthi hayikhona for 3 years angikase ngiqoqe na Petro lenzaba Petro lento lekhuluma angikase ngiqoqe nawo shokuthi lo mthana lo Jesu ukuphuleka wabe sawuthi ke uNkulunkulu kumbe ngikhuluma ngelanguage levakala ngoba wabe sawuthi ke Jesu
nami ngithi wena ulidwala latuba lelidwala ngiyowakha lapho-ke sokhuluma ngento lengekho. Uma ulifunza iBhayibheli, that was the first time kukhulunywa ngeligama libandla. That was the first time kuvela ligama lelithi church. Before that there was no name or there was no word lemethi church ngoba bekasengayibambi uJesu. Wathi Jesu ke after now ngiyowakha, ayithi ngilakhile, ngiyowakha libandla lami. Uthi ke Jesu naselakhile libandla ifuna ukuthi lingene tuwe new covenant, tuwe sivumelwano lesisha. Uma bazalwane ufunza imilandvo yokwakha ema-covenant kumbe yokwakha sivumelwano, uma ufunza imilandvo yamakhosi akuzala bewathi amakhosi before akha a-covenant bekaqale abe nebudlelwane kuqala, bebaqale bafunzane, bajwayelane, nasebajwayelene babonane ukuthi lo strong kanganani, lo strong kanganani. Uma nami inkosi le-strong naloya ayinkosi le-strong, sibonana ukuthi singema sobabili singakhona kuba strong against our opponent, sibe sesiyasonzelana, singaze sisonzelana ukuthi sesiba ku-common ground, sibe sesiyasuggesta ukuthi angcono mine nawe sakhe sivumelwano, sakhe a-covenant yokuthi mine nawe asisabi makhosi namabili kodwa siba inkosi yinye. Umufunza emilandweni yakuzala, uma kweniwe leso sivumelwano bekujutshwa imisipha lakudeleta khona ingadi, bekujutshwa imisipha kuqitheka ingadi nalowo inkosi ijume imisipha kuqitheka ingadi, bese le ngadi yahlanganiswa, nayihlanganiswa kuthiwa ingadi yami seyingadi yakho, ingadi yakho seyingadi yami, bantwana bami sebantwana bakho, bantwana bakho sebami, emasosha ami akho kwakho. Ngamagama bangena kulo mshado we-in community of property, lokuthi kwami kwakho, kwakho kwami. Then uma sebangenile konke kwale nkosi lelengala, uma bangena besivumela leyisuka iphethe, iyakuthatha ivinti ibahla, iyakhumula bonke letikhali bonke, inika lenkosi yakala nale yakala iyakhumula, inika le yakala. Kuba khona ema-exchange lengendekako. Then kulento bazalwane leJesu lewayenga wasinakele sivumelwane nathi, wathi nine ayikho into lengayithatha kini ngaphandle kwelihlazo lelo. Nje siyakhumbula into lewayenga Friday ukuthi Jesu yena on his side bekanganatono, bekangase one, but wathi Jesu sengifuna kwakha sivumelwano lesisha nebandla, mine ngithatha lobu wami ngikunika ibandla, ngithatha kwelibandla kuba kwami. IBhayibheli wathatha tona lethu watithana. IBhayibheli lekusiko lamaJuda kuthi umuntu lowonile anengiswe siphambanwe. Jesu yena bekangabonanga, bathi ngoba wena sivumelwano lesisha uthatha kwakhe unika thine, uthatha kwethu uyakwethana, wathola ihlazo, wathola tono, wanele siphambanweni, anengele amahlazo ethu kuze uthi mine nawe singabi nginabanetono kodwa sibe nginabanemandla. Athi uPastor Paula libula kulabaphuphako kodwa lingemandla kulaba bethembako singabathi Jesu. Uma akha lesivumelwano wathatha konke, uthatha bethu, wathatha konke, disistate watithana yena. Uthi-ke Jesu la uma sowungathi wena bonganamandla okucontrola lo mhlaba, wena bonganamandla okwenza lutho. Uthi-ke Jesu ngithathe emakhiya apha emakhiya, uthi ngithathe emakhiya ami njengaJesu. Ngoba lisizwa uNkulunkulu ungavala, kungavuli umuntu, uthi angavula kungavali umuntu. Wawathatha la makhiya wathi hey, uma nina senikhulile ekungadili mine, ngithatha lobu kwami nininika bona.
Leniyobonga emhlabeni kubashiwe ezulwini. Leniyokhulula emhlabeni kukhululiwe ezulwini. Uthi Jesu ngamagama bonke la yena bekangiko. Ukunikani bani? Uma ngabe u-understand ukuthi who are you before Christ? Uzinawuphanga uphanga uthole into itsangela. Awubi Joshua Mathonsi kodwa uba uChrist. Athi uPaul Paula akusasingimi nophilayo kodwa sengiKristu ophila kimi. Ngoba mina sengiphila kuye yena kimi. Uthi naye phela Jesu uma nihlala kimi nemavilelana hlala kimi niyongena noma ngabe yini niyengele yona. Ngamagama bazalwane before siyemthandazweni kufuna utata ukuthi uma mukele Jesu njengenkosi nemsizisi akusahambi wena. Njewena utaba ukuthi Sathane nama-angels akhe bangasabani njena. Njena umbuka bangasabani njena umbuka babeyibila tinyanga ngoba khokhovula qoko tinyanga phapha letikhendle ngangena ekhathe ngabe ndiyaphuma nathi ngikhahle empilako ndinasabala kodwa nalombona ngemehleni yami kuKristu Kristu. That's why I'm there. Christ in me. That is why this things are I can do all things through Christ who gives me strength. I need to get Mathonsi. Not again, I get Christ. Yeah, and don't let who's us understanding. Who's in us all moving Christ. I was sending a man. Jesus. Jamina angasengibone Timon. Angasengibone nangimshada mkazi. Kodwa umuntu lonalo umbeka sandla. Kuthi ngegama lika Jesu wena Timon phuma. Ulivele responde emuntwini. Lithi ngiyasha, lithi phuma, lithi ngiyabulala. Akusingimi uKristu lophila kimi. Ngithetha ngempela ngizaphama. Jesu ufuna makholwa. Nelato hamba nesibisi. They don't have any speed. Now, I can't be way. Don't take that scripture. That is why this scripture, Matthew 24 verse 7. Listen too many close. Oh yes. Eba kamanit. Oh Jesus. And figure ya kumtana. Hakuna mtanazi. No mabihi domtana. No makiwe sului. Hakuna muti. No masilwa. No mabihi domtana. No makiwe sului. Hakuna tikongwane. Yetu nabethelwa. Yetu na overpower. Libre manje lisulu. Umahampa. Ngelisulu emkhabeni. Uthungulula sende bantu. Babe ngumfanekiso wethu. Basifunde. Bamuse. Verse 20 says the Tangas. Uthi ke verse 20. Uzusithi kwanga nje. Uthi ke Christ. The name Jesus and the word Christ ahlukile. Jesus igama lalomtimba. Christ emandla lalomtimba. The anointing lomtimba. So uthi Jesu la aningabantsheli kuthi ngikuKristu. Akasho ukuthi ningabantsheli kuthi nginjesu. Kodwa ningabantsheli kuthi ngikuKristu. Ngamanye amagama umuntu emandla uNkulunkulu akade experience wona. Yabona le nto kuhlala ema-TV buka TV. Ube mnyathi bazalwane ngento bonke ligqobo lala ekhaya. Uthi kusukela ngafika
bazalwane senzeke tent imoto eligqola la ekhaya bese nawe ujoyina la ekhaya ufuna iqhobo usukuna manje Kristu kuzumanje kumele akufake etintweni athi umhlabeleli unge nathi unge akusho ukuthi adidi timbi akusho ukuthi awathekwa but wena bazalwane awusalwi lembi ayisabi yakho kodwa seyiba nemuntu leyinwalo sidla umuntu umakhuluma na Jehoshaphat uthi wakho dihlele yimani ngamaposition enu asikosiwo sekuyilwa lembi ngoba nasewuna Kristu awusayilwi wena Njengoba wena mbona lethi uyathandaza phelulana. Lesikhathi sikuthandaza mthandazo nshepisi. Thandaza sokuqhubetile vele. Yakhona so uthe khumbo hey. Uqaba uzomthandazo loyo ungalwa nedimoni loyo. Abanye bashinela ukuthandazela kudla. Umuntu ovela athathe kudla hlafuna akathandazi na uthi uyabuthi uthandaza sekuthandaza ngenhliziyo kude lo manje lo makwenda wena kusutulwele kodwa munye ndoba metele kusenza mbamba kuthi bomati mana ngoba kopi yamati uthi bishop kahle ngambaswa uthi bambitile bathakayela ushumayela uthi nakafika uthola lempandla ugcwele kuyalihlika ugcwele uthi nakasagibele pulpit asababulusa amabhayibheli sathi ubona sebathamka so before athi iyakufona uthi bebazela sayifuna wena pulpit kumela ngaphandle bathi hello bathi bishop asathi usenzingakalana mara bese kuthi ngala isibhedlela umntwana wakho unathi poison nango lasibhedlela phusha amabhelu unathi poison sebadukisile sebalize bishop batoshumayela andaba somntwana uphusha amagwebu unathi poison uthi athi okay ngiyeda anaka drop ifone athi uyoqoqa amabhayibheli ngoba ungawumadi yena nevoice yakhe uyayathi lisinza uNkulunkulu timvutakhe diyamati diyaladi neliphipo lakhe uthi nakathi uyoqoqa amabhayibheli nakathi ufuna gijimela esibhedlela athi moyengwele bengisayishumayela marayivane khuluma ngayo umntwana wakho uphusha amagwebu unathi poison uthi ufuna gijimela esibhedlela athi moyengwele bengisayishumayela emve kuthi ngifuna ke emntwaneni kodwa na moyengwele ngiyafuna kumsebenzela abe nalomkhono kwengane sikahle umsebenzeli ashumayele ngasashumayela esibhedlela nabo babhisi badadatela naye ngala uyashumayela ngoba uthi yena uma unganamahloni naye akanamahloni ngawe welele kungabi nemahloni ngelivangeli wema phambili wathi ngiyashumayela izulu lathumela kwingelosi daye emntwaneni yafike dathathi poison yayikhipha usystem yentwana wakenza kushumayela wabambe amabhayibheli akhe wadishumela esibhedlela nabafike esibhedlela uthi ungakuphi umthola umntwana uhlala esitulweni odokotela bathi nathi asathi
simo lekafika kuzola nesithi uyafa nyalo bekaphumule bagwebo samthola ukuthi unathi poison bathi sisabhizi wabuya umntwana wabanormal sithi siyamcheka isystem yakhe ayisana poison bathi natsasadi uthi bishop nasubunga waye toilet wafika ngathi uyingwenya uyehlabela uyamanga waye toilet wayombonga umuntu lonjalo uyamati Kristu. Wena nethi mwana kokushadwa ihloko Sunday yasebona fundisa ngana bekashadwa ihloko ushadwa ihloko Sunday yasebona ngana bekashadwa ihloko uyamngadi Kimbonile Keha Banatu Shumaela ngimbone kimi athi umhlabelele ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo intombetele zaphanga uvumela ungene esimeni uze laphume esimeni uvume umati umangela khiya embuso wezulu asiyene emthandazweni athi Apostle Paula nifuna umati ngathi nemandla lamvusa nabafiki athi nendlule lihlanganyele ethi hluphekweni uma bazabana usengasesimeni awumati mama ufuna abantu bamati yabona ungafonela Jobe na unefoni number ya Jobe ungafonela Jobe umfonele Jobe uthi eJobe uyamati uNkulunkulu qobo Jobe uthathe na unefoni number ya lomfati lo wabanjwa ngopho for 12 years uthi emaka uyamati utakujela no the phone number yalo manje waseshuleni no washonela umntwana wavuka umuntu uzuyama utakutshela sasho mina Lazaro umne phone number yakhe uthi Lazaro uyama utakutshela mara ngabuda wena ngithi uyamathi ungangitshela asikenini basebani siyokhumbula umsebenzi lo baselela wona asivumeni kuthena phela le verse la John 14 verse 6 lelithi mina ngindlela wena ukabanga iphindlela kana wena ukabanga iphindlela ngoba le ndlela le wahamba ngayo ayihlafunwa amashepisi leya ihloko bayivothi ingadi umtimba bohleshuliwe tanda bemngene ekubikile wena nethi kukuhleba kayi-1 kukuhleba nethi kayi-1 mina almost bangihleba every Sunday wena kukuhleba kayi-1 kuhleba phela nje ukhuluma yomuntu angakufa mina bangihleba almost every Sunday mara every Sunday ngiyabuya ngoba akunenzaba wena bakuhleba kayi-1 ngeminyaka ukwate mara ulikholwa kukuhleba kayi-1 ngeminyaka kayi-1 asimathini bazalwane
Sihlabeleleni siyothandaza. Let your